Stipić, Republika Srpska, recimo hipotetski kada bi se odcijepila, bi li ona postala nezavisna Republika Srpska ili bi se pridružila Srbiji? I što bi se desilo u tom slučaju sa Hrvatima kao entitetom i sa Hercegovinom? Evo ovako hipotetski možemo nagađati. Ima i Srednja Bosna. Da. I Posavina. Ključno je zapravo krenuti malo od ovoga što je gospodin Pernar govorio i vašeg pitanja vezano na referendum. To je bio referendum o danu, ne znam, Republike Srpske. Činjenica je da ga je Rusija izrijekom poduprla. Ako je to banalno pitanje, predizborno, zašto bi Rusija to podupirala? Također je činjenica da je Putin preko svoje vladajuće partije u Rusiji i ključne tri najjače partije stranke u Republici Srbiji, da su sklopili i izašli su sa deklaracijom ljetos u kojoj govore o području neutralnom, a odnosi se na zemlje koje su u fazi pristupanja Europskoj uniji, ali s tim da bi bile vojno neutralne. Dakle, taj jedan soft war, ne software, nego soft war, dakle, meki pritisak koji radi Rusija, za razliku od onoga hard wara u Alepu, je prisutan i na području Bosne i Hercegovine, gdje se zapravo reflektiraju te težnje Putinove nakon 25 godina nakon raspada SSR-a ponovo igrati ulogu ovdje zbog vlastitih interesa. U situaciji kada bi hipotetski, a to je jako nezahvalno govoriti, došlo do dakle, nekog referenduma koji bi silom morao biti obranjen, rezultat toga referenduma, nemojmo misliti da bi referendum stvorio sam po sebi, donio neku promjenu, nego bi morao biti silom branjen. Tu bi došlo do velikog krvoprolića najvjerojatnije i ne znam, teško je biti uopće pametan i reći nešto u kojem pravcu bi se to moglo razvijati, uzevši u obzir sve ove okolnosti koje smo večeras ovdje ispominjali. Dakle, interese te različite. Ono što me zanima, bi li Hrvatska u tom slučaju poštivala suverenost ostatka Bosne i Hercegovine ili bi bila drugačija priča? Ja vjerujem dakle, da bi Hrvatska kao i ostale članice Europske unije, dakle i u tom kontekstu gledajući, ali i samostalno, dakle izašla sa onim prvim stavom prema Bosni i Hercegovini koja je dakle bila međunarodno priznanje. Mi priznajemo Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu suverenu državu na cijelom teritoriju. To zapravo opravdavamo i sada taj stav sa našim nastojanjem da u situaciji kada svaki od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini pokušava na neki način biti čvrsto usidren na Dejtonskom sporazumu u dijelu koji mu odgovara, a u dijelu u koji mu ne odgovara tražiti njegove promjene. Hrvatska traži jedno sustavno rješenje pitanja Ustava Bosne i Hercegovine, dakle u skladu sa onim obavezama koje je kao supotpisnica Dejtona napravila. U tom smislu, kažem, Hrvatska sigurno neće biti drugačije se ponašati od Europske unije ako bi došlo do toga što je čisto sumnjivo.